Admission open. Kepetar kemak Model Degree College, Riboy District, ke court admission na kebentar ke BA first semester, ke lat bahajan na kebentar ke samla pulih, na kebentar ke jingtip ke babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain nyonot prasan henriu kendai san. Daga jingki milanti bagi samla ke jela Meghalaya, kin mi sakamat bandrong syaka kam sipai, badru ke jingut jong samla ke jela halor ke jing kerdu kam kerdu jam, ki bagi bor sorkar, rekat ki kenhun baper ki don ye ke jing sokya, halor ke jing kerdu kam ki samla ke jela, ha ka khatar tarik ujemang ahrajar arpsan, ke kong RM Kurba, ke bagi Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District, habakaran saya kilat patai kubor, halor ke mat kerdu kam kerdu jam, ke panpawe ke jing sokya ye ki samla ke jela Meghalaya, namar ke jing kerdu kam. Kum shibenta panikun pat banweng ye ke jing e jong ki samla wat kam, na kaliang ke Deputy Commissioner ke lapan bena, ba ke office kan yarap ye ki samla tep kam sipai, da ke bakin ai ye ke jing hikai, ni ke pre-recruitment kucing, bat ke training na ke benta ki samla ki batep kam sipai, leng ba ke Agnivir, ha ka Indian Army, ke bansalong ha kini kisngi ki banwan, ha office jong ka Deputy Commissioner, jong ka East Khasi Hills District. Ke kong RM Kurba kalong, ba ke office ke kwa abanyarap ye gitu ki samla ki batep kam sipai, banwan syakmat, sya ke jing ai jing hikai, ke banlong kumalai posngi, hadu saupesan sngi. Ubak Sebastian Marbanyang usipai ubala syongthai, usngo benyaw ye ki samla kasi, ba kim wan syakmat ban lejrung syaka kam sipai, namar ke jing bom hon mensim jong ki kimi ki kpa, bat ke jing bom ai mensim jong ki, ilaki jong ki khon. Ubak Marbanyang ula kentu ye ki samla ban mi syakmat, ban ye khon ye kene ke kam, ke banlong ke jing mentoi shibun na ke bentai jong ki. Une orang ba uyatho, ba ki samla ki ba khat nyos nam siteng, hadu arf voice nam, kila ban tap ye ke kam sipai, bat hadin ba ki yo ban trei ha kene ke kam, shibun ki jing mentoi kin yo, om tang ke tulop, Henry ki wei de ki jing mentoi. Ula ong ba ha kene ke kam, ke don shibun ki bentan da ke ba benrap, ba ke office jong ke DC, bat nakaliang jong u kum officer jong ke Zila Sainik Welfare Officer, ulong bakloi ban yarap ye ki. Ubak Shan Borlang Warjri, UADC jong ke district, ula kentu ye ki samla banwan register ha DC office, ha ke kamera ke balai spa khat kendai, ha ke bai dei bat kene ke kam sipai Agnivir, bat ke office jong ke DC, kan sapentip ha ke bai dei bat gino ki kam ki balaj, ha ke bai dei bat ki kam sipai, lengba ki message, ni ki WhatsApp. Wa ban join dan ban trei ban rung ha ka army. Te gila don ka attachment ke bala khat ha ubnai March, but kelapan kut tu ha ubnai April. Te menta pedengi kwa ban ong ye ki tu ki kena ki bala thep ikani ke application bakan dan ka coaching kam training hanan duk menta ubnai akun real tering, but kani ka training kan nong kumbalai posni that hadu substance ni kata ko syong haka tarik jong ke exam ke jing knu jong iban penong ya kani ka coaching nam ta ki kena ki bakwa ban join army kalong bang yo i ba duna bahagi kena na ka dong ka than ke jong i ki ban join sipai mo te kumbang ya tip hingi kani ka kam kalong ka bakodor ka kam banyadai kari kalong bakodor, but ka ba shimet hiru ka badan bon ha ki jingmentoi ki dan bon ha ki kategori ba ang kareng dan ki kam de tang join sipai mo tang ong join sipai de sipai ki de ken de ki technical ne ken de pharmacy ne ki bon ba kita ngaja ong i ba sebastian ba in i belong ki Zila Sainik Welfare Officer in sabatai kita ki kategori mo hakan ka Agnivir in sabatai mai ndeka nakaliang jong district administration hingi simkya namar ba ni kwa i kena jong ki ba la apply kin pass namar ba la nangila sedang ni kan do arajar akulai, but ni syam ngila train kan ba aspak ngut, but plaku ar ngut ki pas ke jing thok kerutin, but lai pusan ngut bade ki da join mo kalong ka ba na takadang ku IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka lat ka ba koridor namta ki kena ki bawat kam, but ki ba kwa ro ban tre ni ka kam, but pinsa dayo osno shushu ki jing batai jong i ka kam kalong ka kam ka ba dan bahabon ki jing mentoi te song bahaba magnya patala Zangari Lieutenant Colonel Sebastian Marbanyang ngala song thai da pois pai
Itu supaya laikusnya bang langsung kait no musim senar 2024 bulan Februari. Tentang atri berka Department of Senior Welfare Jela Senior Welfare Officer. Lalu waktu ke 2024. Jadi semua bangan batai yang kena orang tak sama. Sepang dari ke agreement entry. Engkau an penting sepang ki buat lagi negi entries ki bawah kafin join agreement. Bentong dua kadai ke agreement general duty kata kalau nam tak gila pas kelas 10 sakwe pat ke agreement technical kata kalau nam tak 10+2 intermediate pass then agreement clerk badane storekeeper technical kata kalau nam tak gila pas 10+2 but dalam sa agreement tradesman nam tak gila 10 pass but ke agreement tradesman lagi nam tak gila 8 pass dan sakwe ke last entry dari nam tak kena kuntai kata nam tak belum gini women military police apa ka core of military police ka entries ka kerta nam tak bentuk gini categories berkhawat dengan ka entry kadai lalu kanya system lalu voicemail kerta tementa kan batai ikini bonus marks kiba pinyo akapor ba kadanda keranya kidai ka enrollment process apa ka agni namta kini gibala excel atau sports namta ki sportsman kiba different kiba represent ya ka district ya ka state na gari kio board ki bonus marks ka range kado sun marks hadu alpha marks dan nang dapat kadang segi incentives bagi bonus marks namta ki khun kiti ne ki ban jingri bakini ki exhibition nangta kini badan kini ka NCC certificate E B but C kini ka bonus marks kalong range kado ka sun marks ado alpha marks but sakawai pat ka bonus marks nanta gitu kiba le kini ka ITI but diploma qualified candidates kata kalong bila dia ka 10 pass but 12 pass ka bonus marks range kado ka 20 marks ado 50 marks temutan matai sepang kini ki kapi lagi join ku agini dir apa kende nami kapi kanu video in detail matai ini kebentukang do hakbo tak join ko Indian Army agini dir hapo kasnem kebentukang first year kinyo kapi kaba 30,000 rupees per month kata kalong 70% kamu 21,000 kinyo ko in hand but 30% collect support ka purpose fund kaban bu bar government of India kaban sa CUP ako adalah ko engagement jok sounds na tangta hapsnem ba arba kinyo kapi kabalai fly ja si benai same 70% 30% dan hakasnem ko balai kapi juhi kandai like video aja sanspa par hakasnem ko basau kapi juhi kandong sauko aja si benai same 90% kinyo in hand like 4% kali situ ka purpose fund nangta pinalakot kan ki engagement jong sauks nem ko agini biu kini ka purpose fund be fila bu government la apoy sa sanlak tam ngai tepat ka government ka na fee ka amount jong ka rupees si kharbe lak nyo ko aja kata hari ka hari tax free kinyo adlakot ka term engagement so pinle accessible like na kata kinyo ang ni ka risk and hardship allowances nama rapo ka all over India bisa posting depend apa hardship dengan tu area kinyo allowances nata kinyo ka dress allowances baka travel allowances balik ski one species Matakan ada batai ki kang kapi kinyo apa agreement entry matakan cover sa ini ki facilities but ki benefits ki jimental but kinyo apa agreement apa agreement entry kaya city kinyo like school system apa system like school nangta like nangta kinyo ka sick leave barka medical leave nangta ka allowances garap cover garis nasib allowances dress allowances but travel allowances like na kani buon kiba perkat ba rajoy agreement tang sausdem kan raja ni ka kanong no hakani government ka ai ka life insurance cover for rupees 48 lakhs garkom penbena jongki maybe kim tip ha mo le so
nata kadang sim kian na kali district administration ba ni wa ikna jumi bakin join ya kani kam nama kam kalong ka ba kawi kalong ka kam ka ba kodo ba ka kam ka ba don buram mo de na wa iba shan in batai kan dia shu ki e bangila de na kali district Leshkun ba, kumbai ang imam, minspa long hakipor ki balalay, makini ki advertisement ki bi barok koi kari India pan India kumbai ong mo, teng ki kena ki jongi kamtam skin ong kendong namar bakim don kata ka access lene ka jingola ban pek ki kita ki advertisement ki buan tikim ju apply. Jadi namar kata daw mangisi house nam arjar apply ki benai September Oktober kumtu bangil atit baka sarkar India ki apply man la kapor ki ni advertisement jok organifir nila ya shong ka office jong zila sedek office of welfare officer baru director army recruiting office kani badan hapo ajan leading college te ni emerging mode ban nadu katu snem lasdang ban ai ki free coaching ni kena jongi au snem arjar apply ni la short laki kena buan le ka pre recruitment physical fitness screening ki ban kumba hadu dan sia jarang hatu snem ti ni select not tang kumba arspa analyze arspa tam khliat ki ban yo ka free coaching ki fulfill criteria iki tu ki arspa tam mengi training ki pass ya ka common entrance exams limba ka coaching center mengi le Sinod College ha ka bangi trailang ba office jong zila senior welfare officer ba ka IRO ki don kumba prapu arngut ki pass ya ka written exam but na kita ki prapu arngut ki pass kada ya ka physical fitness ki long ba ki bayo ay ka kam ki de hadu life sangot mention snem na kaliang ka di is hasil district marway itu iti te kata ka pau ka ya pi shamba kadang ka jing tmu na kaliang ka sarkar jong ka jilaru bakan aila di kna jongi bakan yo ki jing hikai le ni training ki babyang bakin le shakata ka exam entrance exam ba ka physical fitness exam da ka bak tip ya ki kendon ki ba ka sarkar India ka khmi bagin pendung ya ki shaka kam kumbangi shu ngin subata ya ki hakimi ki training ki bangi ai ka shwai ka written exam ni batayo ki shapang ka syllabus shapang ki previous year's question papers ki wan kumno di pattern na mateng teng kena jongi beli exam shuli thong lamur kumto ki pan lamur kumtep ya ka syllabus wan ki pa jingkli ba ki snem labur ki ya kumno ka ba sarkar India ka khmi limba ka jingtep ka jongi hagan exam ni ai ki ta ki information but yung iwan lamru kini ki serving but kini ki retire ki ongi ni ki army officers ki bla ki bang tray ki asong time ki wan ai guidance kam bha kan shapang ka organizational structure ki wan ai ki motivational ki jingkran ki ai min sim ban kampen khmi ki kena ki jongi baginawan join shu ka kam spai ti namar kata ni hamta usnam ru ni larai bangin le kini ka pre recruitment coaching ka bangin zdang na do ni tayo bansawan ti ngila kidon kumba kandai spatam kena ki bla register ka jilla meghalaya namta kini exam banong banai June ti ni kaliang ka East Coastal District hadu menta kasni ki balawan register bangi kilong kumba sau pengut ti ngirang ngitip pa kidang don di kena ko shushu ki bla register ni kwa ki bikin wan register ni nang bangin yo banai kini ka coaching shwai kini ka exam talada ka ni ka exam ni kwa mun kuntip shapi ba dala kitu ki pass ka written exam nin ai ru ki ka jing hikai ka bayadai bat ka bormet ni ka physical fitness exercise ka bangila dai tai ab ka office of sports but du bak Indian Army bakin yo ay jing hikai limba ki Indian Army ba kintip kan ki parameters ni ki kendon ki ba ka Indian Army ka bu ki kena bakin clear ka physical fitness ti ka to ka training ru kan long kumbalai post ni but how banai August September October ka shiklong ka physical fitness exam nang ba hakat ko por kito ki bala pass ka written kinla ban pass ka physical fitness exam ti kumi kita kena ni kerpat bakin yawan mi SDC office kin mi ka kamera life ba kendai kin register na di kang bakin yo akademic free coaching kalau kata ni kwa urban ban ni kena akibadan ang pokerta kat nyo ba post name let's say bakin dangwan ban register ban ngidang maintain man tayo ka database ang kena kwa wat kam sipai nang bala dang ladon ni ka kerteng jong ti ka phone number ka jong ti man mangitip na kaliang district bakal apply post ka sarkari ki kam sipai nila ban pat ki SMS lani ki WhatsApp messages ki kan bakin yo ki jingtip ki bakam banian ti kita gi jingtip na kaliang ka office of DC nak minta gitu ki bala ang so ki bomyo sure mo buyo kami pesanut kay ka step jong ka kitu ki ba let's say kitu ki ba asong muslim ki baklam yo anak ki apa guna ki baklam pas ila lada kidang dai hakto kata nyo ba apa way kidang la ban attend gang ki training di jongi nang bakinang kam sentebet kambas su etika kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera ka ba shispa iway. Refurbished laptop but desktop.
phun hau number praiwe lai arnot sau pra san sau lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai